connection we have is very strong. It's very strong. We are human, we've got our own errors, but then Nayomusa owasihlanganisa. Very strong. We're very strong, and when we do things, zenzeke. Hayi ngoba sizenzela thina kodwa senzela inkosi. And what I love about this people, they are very humble. They are bayakwazi wehla ngezansi when it's time for them to behle ngezansi. Noma ngabe isimo sinjani, they are able to humble themselves. And ubona nje ukuthi banjengamadoda, mayendoda bana silingeka khona ngangazathi ngabaphysical. But young they are able to. Yeah, ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga kwamasina wathi abakhanda ubhizile beza ubhekisa amatafula phezulu. Ngathi thank God ngoba ungekho. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. I'm very humbled when I'm within them. Hallelujah. Bese siba no bamfundisi uMtimunye. uMtimunye is a very humble person. uMtimunye yazi ngizindanga le ndaba ngithi mina ake sishintshe indlela yokuphekisa. And Lord slimaza psychology. Why can't you say things that is spiritual? And look what God has for us. Asongibambile naSpanyol. Ngibambile nyani, ngiyakubona indlela ungabe kusonibambile okanye namhamba nami. Hallelujah. Bazothi siyabonga uNkulunkulu, ngicela ukuthi ngeke ngishintshe izinto kancane nje. Amen. The excitement it needs ukufakazi. Ngithi mina zihamba ngambili. Zihamba ngambili. Asikwazi ukuthi sithi uNkulunkulu wasenzela umusa wokuvusa uKristu Jesu bese ngano ufakazi. Zihamba ngambili. Zihamba ngambili. Hallelujah. Ngicela bake ngiphamisa ababili abathathu abadinga abanofakazi ngenkosi uKristu Jesu bese beza ngaphambili bazoletha ubufakazi. Amen. Sisabelele. Hallelujah. uNkulunkulu anenze umusa.
wathola nomusa angihamba ngizula esikhathini zasewitbank kodwa ngelinye lamalanga uJesu Kristu wafika wahlanza konke okusenhlizweni yami wanginika ukuthokozisi thanda ubingelela umntakama siswa haleluya uhambe nathi indlela yonke kwaze kwaba la bathandekayo sibonga ukusindiswa ngokusindiswa bathandekayo ngoba ngelinye lamalanga wathi makafa eCalvary afela mina ukuthi namhlanje ngibe into engingiyo umusa wakhe bathandekayo ngokuthi naye uJesu ukuze azuze nomhlaba ngokuthi wathi baba thuma mina moya engcwele ngihambe ngiyobafela laba bantu bathandekayo ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngingusasa ngiyesasa lena bathandekayo fanele sifake amawokudaba wasekhaya ezulwini sibophe izinkalo zethu ziqine bese sithi phefumulo wami yathela amandla